Baya brok thalik common rognoto sung jotonu thok jaklayu tei sung jotonu tubu jalayu bat baya brok norok waisa su wan chogui rok de naika je thalik ni bwthai tangui kokoi mang ung rok hinei tangui suja keng ya rok hinei tei rangchak ebake gold tamni bagui hamyang ya ebake moila romya norok saideman tei horfrongke sini dehorni kaisa manai abo toruisi fayu abo tamo norok saideman hai angnorni baya Kokborok amazing fact norok dini amohainu belaino unbelievable fact rognono shaiman nai aboni bagi obidino faithak jorake nai tongdi tano channel ketalangai tongkhangke channel nobu subscribe khlairi di fact number 1 Baya brok norok bunokna tablet bitini center kaisa darik rok tongmani baksa tablet nike amohai darik tongu but baksa tablet nike kerei but baya brok abo tamuni bagai tablet ni center amai ke darik rezak norok shaideman abongkha tablet ni power no funuk na bagaisi amai ke rezago high power ni tablet ni center onke amai ke darik rezak tongu mane jodi nung 50 mg tablet chanani nangkangke tei tablet ni center darik buganang tei tablet ni power 100 mg ke nung abono khaksa klaibu chaimanu tablet ni center ni adarik noge hinjago the best line hinei tei compound ni tablet rong ni arongke amai ke darik rezak ro kerei aboni bagino bayabro darik rezak keri tablet rok no khaksa klai tasadi fact number 2 bayabrok norok shaideman London wosi sini India ni seipano India ni restaurant kebang tongu I bayabrok omo kebainu sini India ni Mumbai te Delhi ni seipano London wosi India ni restaurant kebang tongu omo kaisa belaino interesting fact fact number 3 sengjotono shaimano Rangchak ebake gold Moilarok Romya hinei aboni baginu boni dam belaino morokongo but bayabrok norok shaideman Rangchak ebake gold tamni bagi Moila Romya actually gold bokaisa metal si but bo alka metal rokhaike Moila Romya example alka metal rokhinke nokbarni oxygen tei moisture ni contact of faikangke reaction khlai oxide carbonate tei sulfate ni Moila romai payu abono sunghinu corrosion norok bunokna sorokno morisa rommani tei paisa rokno Moila rommani no But Rangchak ebake gold hinge amahai noble metal je bo always see chemically deactive ngai tongo mane nokbarni oxygen tei moisture oni contact of fiber sibo reaction chi thelaya aboni bagainu nang original Rangchak no habising ofanu fobairedi abo hamia engalak tei bising rogofanu reiredi abo kuno fanu engalak Fact number 4 Bayabrok sengjotono shaimano serairok bumani bohok bisingo noimas tongmani yaklosi asayo hinai tei seng children day nongke 14 November ro te Valentine day nongke 14 February wo celebrate khlailayo but oro jagao amazing fact ke amosi je Valentine day ni simi children day jora ngani kasani time bo thik noimas no nango I bayabrok omo kebaino omo coincidentally ke ngmani Fact number 5 Bayabrok norok shaideman world ni joton je wettest flash boro jagao tong mane world ni joton je kisingai tongnai flash boro jagao tong abongka sini India osi mausanra mangtei Meghalaya o kaisa flash tongo boni gadaro nodi rok tongmani bagai a jagao belaino gobang watei fayo yearly 11.873 mm watei fayo aboni bagainu aro jagao jepaprono harok kisi ngai tongo Fact number 6 Bayabrok world ni joton je kusuk rail bridge boro jagao tong norok shaideman abongka sini India osi CHENAB bridge mangtei Ladakh belewo world ni joton je kusuk rail ni bridge tongo Fact number 7 Bayabrok angnorno amai shakanke tamongno hormonakang kakeno sini body ni kaisa organ torifayo hinai okogrogno khanawi baksa boroke hinai are tamo shai tongka rok hinai but bayabrok angnorno sawanu je horfrungke sini body ni kaisa part torifayo abongka sini mokolni akoshon abo salbonke kisa sikon ngai tongo but horonke abo toruisi fayo abo photosensitive properties ni bagaisi amohayengo boni ni mokolo light besuk kabang enter khlai abono regulate khaina ni bagaisi kotor sikon ngai tongo tei sung thukro rokongke sini mokolo light ok enter khlaina ni naiya aboni bagainu afronke boni size belaino kotor ngai tongo
Fact number 8. Sung jotonu thali komonoto thokjaklayo. Tei sung jotonu tobu salayo. But by a brok, norok waisasu one chogui rok naika, je thali ni batai, tangi kokoi mang rok hinai. Okay, norok one chogi afano kunongya, angnu norok no shai kanariwano. Thalik ni batai, amoy kaisa batai je, abo salno naisa wisi grotongo. Abono no hinjaku negative geotrophism. Tabo gravitational force ni opposite digi ke grotung mani bagaino boni safe amoy ke kisa koi thango. Mane tola digi naiklai grotung ni sagawo, salno naisa wi grotung mani bagai. Prithibi ni gravitational force ni opposite side digi engai payo. Abo ni bagaino thali ni batai ro kisa kokoi engai payo. Hambai bai brokno aneo video no faithak jorake nai dongmani bagai tei norok tolao comment khlaisadi of fact ni bisingo norok bu fact no jotun chei kaham nangjaka tei norok salbrum no omai scientific tei norok salbrum no omai interesting fact rok nainani musukake aneo channel no subscribe khlairedi video no bu like khlaidi tei aneo video no bu joto tiprasane oro share khlairedi norok no belai kino hambai